Good morning. Ngasigi akhoi rules ki reading hypeteng minute se ko rules reading ta group 1 group 2 haina khaido se ko hadi group 1 dana karamba symbol laki yeng se aduga group 2 dana karamba symbol laki haiba du mani yeng minute se ko adu sida aina kaino harasne ko hadi rules se ani katang lo thok sarage ko hadi nung se ani katang lo tho se la ani sidagi hadi group 1 dana karamba laki aduga group 2 dana karamba laki haiba du hypet yeng se ko group 1 gi symbols le ko group 1 gi symbol se silere ko group 1 khan ba ngai gi na group 2 gi na silere ko ado group 1 gi han yeng mena se ko group 1 gi energies kai no haba do aham gi symbol se ko haidi thabai khang tawina matam da haidi pullaga gumba thabak tawina ba gumba oiba do hai tare ko silai se pullaga thabak tawina ba adagi amana silai se ko sida haidi hengat pa oina su pi ko haidi sum nang dai leramba status ka haji aina ngasi sum thengna dori ba myam sai tare khitang hengat pa khitang phagat pa ko pa mai tawraga lai ko aduga adum aina chat pa khot pa matam da haidi mai pa kani aduga haidi protected oiba do se leno soi ba ngam ba kemta yaw da ba ko ta ba mai oina oi ko ngasi sa aduga haidi lai khoram ga khotlaga yum dagi su phajana khong chanbi ba hai tare ko haidi ko yum dagi tholago matam da ko adu dum lere ko sisna khoi gi aham bagi runes ki meaning ani shuba rules na mo kamaina no kaino hai kan sida kitang da ko haidi khangjal lo haijallo hai ko aina jik tawri ba thabak sida khangjan ba haijan ba natraga haidi amuka hena hai tare ko ai lai mo ta tamme na khaje aina pari ba lai to amuka hena pa gi amuka hena afar thadage natraga ai thaba ma tawen khalase aina tawri ba thabak tu da sise aina tawge haina khali ba thabak natraga aina tawri ba thabak tu da amuka hena honno wana hai ko sida aina honni se yaudri ko yam ka haina knowledge se ka hena gain tawhan ba ko knowledge or experiences or ko suguma mayam se ko hari tanjal lo khomjal lo hari ko silai se ko aduna hari aina haji haji tawri ba thabai khang mayam se hari phajana amuka hena knowledge to hari akoina tanjal lo na hari ko silai mukta pare haji lai pa ba wat li ko hari hena pasalo thamma da tawren khalas energy hori ba thabak se amuka hena phana bai damakta tawri ba thabak tu da chakchang na amuka hena matam ppion hamna ko silai se ko asi lai re ko gi rules ki meaning so ma'am thank you